Pogledajte kako se raskuva grah. Dobar. Zdravo, dragi moji. U današnjem videu pravit ću grah sa suhim mesom za ručak. I ono što ste mogli da vidite, ja sam već njega pokiselila sinoć pred spavanje. Znači, on je ostao u vodu nekih 8 sati. I sada ću ovdje nasuti vode da se jedna voda graha prokuha i onda ćemo raditi sve ono što treba da se radi inače za pripremanje graha. Ovako ja stavim dakle vode da malo prekrije grah i stavim da se kuha ta prva voda bez ičega, bez ikakvih začina. Dakle, samo da se kao prokuha jednom grah. Vi možete i preklopiti da se brže skuha jer sad nije uopće bitno kako će se kuhati. I ostavit ćemo ovako, ja mislim, jedno satak vremena da se kuha grah. Možda i pola sata, vidjet ću uglavnom, ne znam, inače to ne pratim kad kuham. Onako. Tako da, evo, ostavit ćemo grah i onda idemo na pripremu graha. Dakle, grah se skuhao. Mislim, prva ta tura. I ja ću sad da ga procijedim. Ja ću sad da, malo ću ga samo ovako. I ostavim se da se cijedi dok ja ovamo napravim sve što treba. Moram samo malo šerpu moram da plaknem. Da mi ne ostaje ovako. Sad ćemo prvo isjeckat luk. Ovo mi je posto za kompost. Tu sve bacam. Molim. Ćeš ti da kuhaš? Pa ne može, još si mala. Vidite, ovako kad su male, hoće da kuhaju. Čim porastu, bježe od obaveza. Ogulit ću mrkvu. Ja grah pravim sa suhim mesom. I obično kupim ovako ovih 60 grama suhog mesa. Jer mi nismo neki ljubitelji suhog mesa u grahu općenito, nego volimo taj šmek. A u kući suho meso niko ne jede se mene. I onda ga ni ne kupujemo. Kupimo ovako kad treba za graha i to je to. Samo da ovo malo plaknem. Sad ćemo prvo isjeckat. Prvo ćemo isjeckat luk. Ja koristim jednu glavicu luka. Lala, ne. Ne dirat, Lalo, ne. Porezat će te mama. Da. Ako počnem plakat, to je od luka, da znate, nije od tugi. Sada ćemo uključiti šporek. Evo ovako.
Dakle, stavite nešto ulja. I sad ćemo da ovo propržimo. Meni dijete vamo soli luk. Ne, Lali, ne smiješ to dirat. Ne smiješ to dirat, tata, ne? Ne? Evo, ona je već luk posolila. Neću morat. I ovako ostavit ćemo ovdje da se luk dinsta. A za to vrijeme mi ćemo isjeckati mrkvicu. Sad režemo mrkvicu, ja je režem uvijek na krugove. Ja volim mrkvu u grah, neko je ne stavlja, ja stavljam. Mi inače ne stavljamo puno suhog mesa zato što ga niko iz graha ne jede. Izvoli. A ovo meso koje stavim, ono se obično raspadne u grahu dok se kuha, onako bude na skroz sitne komadiće. A ako i ne bude, mi damo mačku da pojede jer nešto nismo ljubitelji kuhanog mesa, suhog mesa. E sad, neko pravi grah i sa teletinom, neko sa junetinom, neko stavlja miks, neko sa kobasicom, a eto mi pravimo ovako sa suhim mesom. I evo što ova šerpa, gleda. Malo mi ova šerpa nije baš nova je, ali sad dodajemo mrkvu. Isto ćemo i nju ovako malo ispržiti. Ja sam sad smanjila malo vatru na 7 jer vidim da mi ovdje ovo malo ko više gori nego što bi trebalo. Ali bit će to dobro kad se nalije voda, to će se maći. Nego prosto bi današnje šerpe sve ovakve. Kad ste ovo malo propržili, ja stavljam suho meso. Najbolje je ono masnije, ali muž nije našao. Mislim, dobro je i ovo. I isto tako promiješamo. Znači sad ništa nisam začinila osim luka. Ja grah ne pravim u prijepi sloncu, obično žene pravi grah u prijepi sloncu. Ja to ne radim zato što malo me je strah onog šišta. A i kupila sam jedan prijeti slonac, znači svaki put bi mi u njemu zagorio grah. To je nevjerovatno. Svaki put. Jao Lajla. Jao Lajla, sine. Jel te stid? Pa ne smiješ to tako raditi. Ne. Lalo. Ja ću sad vezačine mora da sklonim ovamo jer... Tako je to kad s djecom pravite video. Eto ga, malo smo upržili meso.
I sad ću ovaj grah koji sam ovdje iscijedila staviti. I začiniti. Dakle, meni je Lajla već pomiješala vegetu i so, tako da ću ja ovu so samo pokupiti iz vegete i začiniti. Pa ću promiješati. Jer vidite, grah se već u onoj prvoj turi skoro skuhao. Kupujem jedan pravo dobar grah. Pravo dobar grah kupujem u Bingu. Bijeli obični grah. Nije ni tetovac, nego obični bijeli grah. Stavit ću malo crvene paprike. Ja to sve sad stavljam jer ne zapržavam grah nikad. I vjerujte da bude dovoljno gusto. I na kraju naravno bibera. Biber uvijek stavljam u grah i stavljam ga malo više jer mi volimo pobiberenu hranu. Sad ovo sve lijepo izmiješamo. Vidite, grah se skoro, znači, skuhao. On se skoro skuhao u onoj prvoj turi. Toliko je dobar ovaj grah. Sad ću ja naliti ovdje vode. Šta je, Lalo? Isprljala rukicu. Evo krpa. Obriši. Sad ćemo naliti vode. Tako. Da malo prelijemo grah, isto kao i malo prije. I ostavit ćemo ga da se kuha. Sad, ono što je bitno. Ja na početku grah kuham na najvišoj temperaturi. Ovako polupoklopljenog ga ostavim. A zatim kad je negdje na pola već, smanjim na peticu i ostavim da se krčka, da malo sam zgusne. I to je to. I nakon 2 sata kuhanja, grah je gotov. On je bio skuhan i nakon sat, ali ja ga ostavim još sat vremena na skroz laganoj vatri. Na primjer, ako vam peć grije od 0 do 9, ja sam stavila na 3 i on se tako, vidite, krčko polako i vidite kako je gust. Doslovno mu ne treba zaprška jer bi ovo zaprška samo još dodatno uništila. I ja ću to sad servirati ove male tikvice koje sam kupila jesenjas. Boga mi nije ovo toliko malo, 3 kutlače stanu. Ali za mog muža to nije dovoljno. On može graha pojesti u litrima. Eto ga. Ako imate vremena i volite domaći hljeb, uz grah napravite domaći hljeb. Ja to danas nisam uspjela, nego sam imala već hljeba koji je ostao, tako da nisam mogla praviti novi domaći hljeb. I imamo domaću salatu kupus koju sam pravila kao zimnicu, tako da ćemo mi to zajedno kombinirati. To će biti bombona. Dragi moji, nadam se da vam se video svidio. Pišite mi u komentarima kako vi pravite grah. Svako ima neki svoj način za pravljenje graha. Ja ga pravim ovako, naučila sam od svoje mame. Drugačije ne znam, bolje ne znam od ovoga, ali koliko znam, grah je super. I eto, to bi bilo to. Mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Do tada. Ćao!